Makabuklat siya kanuy dating Senior Deputy Speaker Dong Gonzales king nanumang bubuklat ay investigasyon. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Payabot ng dating Senior Deputy Speaker at 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. na makabuklatya king nanumang investigasyon ng Office of the Ombudsman. Katuki ning report ning Bilyonaryo News Channel na imbestigan niya kano uli ning koneksyon king AD Gonzales Jr. Construction. Kumpanyang menikwa kanong migit kumulang 1.6 bilyong pesos of flood control projects. King meto nga Viber message ape parala ning kongresista king GNN-TV 44 mamasala ng Gonzales na alaya pang tinggap na anumang formal na abiso ibat king ombudsman. Dagdag na pa, iparehong issue, besura na ning ombudsman ninyang 2023 uli ning kawalan ning merito. Dikdik ng Gonzales antimo recycled o uulitan lamo reng isyong bubuga laban kaya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.